touch, he touch, touch, he touch, he touch, he touch, he touch, he touch, he touch. Wa naman kay load ani, di na ko ka TikTok ani ba? Sa TikTok mo kato, di na ko kabalo ato ba? Sa tay load ani. Oh, wala jud. Ganito yung action sa Savage Love. Ay, balo na ko. Ano to? Savage love, somebody, fake your love. Kabalo na ko, no? Somebody, fake your love. Somebody, fake your love. Somebody, fake your love. Sakag kahoy ba? Sa ito ha? No? Somebody, fake your love. Somebody, fake your love. Hoy! Agut sa man ka diha. Practice kog sayaw, TikTok ba? Challenge. Guys. Ano may nasulod sa inyong huna-huna? Asa Jimmy? Your love. Kau diha, bro. Amaw diha. Balo na yun ko. Asas Jimmy? Ay, tamaki ng talong. Tarungan na. Tamakan na ng talong diha. Sige kag TikTok. Tanawan na. Naunsa na ng talong. O kabantay ba? Asas Jimmy? Ano to, babaw? Ha? Nas babaw? Wala man dito man kugikan. Tulog, guro. Ang butasa tong butato. Tara, mangulit ta kay ato tas kuandron mangwata gulay. Yeah. Touch by the lover. Touch by the lover. Touch by the lover. Touch by the lover. Touch by lover. He touch. Ano kan mong sinamok mo dre nga nag-touch by challenge bi ako. Touch by touch challenge. Dre, impel mo dre. Sagad ramang kaoy nga. Di man na mao yung mga action. Dali pong isa. Savage Love. Sakag saging. Magkato ang quiet. Ang Savage Love gani ana man to. Savage Love. Ana to di kay musaka nung kag saging. Usa man ang touch by touch nimo nga. Wala magsinulog. Di man na maong action ana. Unsa di action ng touch by touch day? Ay, kasimple ana naman na oh. Simple ana. Dito magsayaw-sayaw na ako di yun ka. Uyon na ng mga challenge nga ana ba ko kuha ana. Tara. Magdali ba kay mag-shout out ta. He touch by touch. He touch by touch. He touch by touch. Magdali diya ba mag-shout out ta. Hoy. Ay sig tayo sa mag-shout out ta pagdali. Oy, dili ba? Hi guys. Ay gliw kang kuan kay aron di sila maglibog. So kami rang tuloron kay nanguli man ton duha natulog bago manggong ulan dire oh tanaw basa-basa pa ang kuan. So mag-shout out mi para kuan so shout out kay Kuya ay ning tawag ni Juban Matubato sa Digo City. So nagkita mi gahapon. Tagaan ko niya to yang tube mask kay gamit to kay turong pang biyahe. So shout out boss, salamat kayo. God bless. Sunod na pod kung unsay imong kayuhan diha.
Shoutout po kay Kuya RJ sa Bandal Channel. Nasa Saudi Riyadh, subscribe niyo yung channel. Then, dito sa mga solid fans na to, dire, shoutout. So, shoutout kay Kwentong Noiski, kay Mikaisi Patak, sa mga solid fans na to ni Jing Amoras, Spikey Reyes, Christopher Mahinay, Eduardo Canilio, then Kubi Bryant ng Cebu, San Isidro Biners, shoutout sa San Isidro Biners, kay Elena Empuesto, kay Rice Joram, Kimberly Algabre, shoutout kay Kimberly Algabre, kay James Lee Roma, Hilbert Bicoy, then kay Sienna Green, shoutout, Yet Boy, Aldrin Arisubal, then Ray Lord Mabascog, Elmer Ordanisa, then kay Lang Vlog, shoutout, then Naporan Sardido, shoutout kay Naparan Sardido at sa kanyang asawa na si Sunny Sardido. Then shoutout din kay Sniper Vlog. Shoutout then kay Phones Cleaning Center. Shoutout Jonathan Bituunan. Shoutout din kay Shell Caminade, Hans Pichon, Jonas Albayare, Agnes Paisti ng Saudi, then GR Cervantes, J Balda, JC Guy, and then Jane Manakap, Kalag Rohina Vlog, o Jonas Abayare ang mananisyo. Shoutout sa inyo ha, tanan dia guys. Teka na ko shoutout do. Go, King. Oh, shout out. Shout out ang classmate nga si Alan, si Morales, John Mike, og si Mike Ngahidor, og si Swesta, og si John Phil, moro na. Kadang Ay, shout out ako ka Ading. Shout out ding. Sa kuan, nagtrabaho sa Chicken Joy, Ramjon Chicken Joy. Lamig rin Chicken Joy sila. So Shout guys, out. salamat kayo sa pagtanaw guys nyong gihumano. So kami laing content panahon na aron. So ama para ni butang na og video gamay ba kay para mag-shoutout mi sa mga nagpa-shout. So sinulat yun namo ni guys, so among gipanyang kamutan nga ma-shoutout mo para di mo manglood no. So ay daw kalimot sa pag-subscribe and click na lang po ninyo ang notification bell para mas updated yun mo sa amo ang mga video. Then salamat kayo no. Wala na milain maingon, wala po tay mga shoutout. Wala na lain. Mga lain? Shoutout kay Mark Dave Panjang, nga driver na muna usahay. Kung asa may mag-travel vlog, may, ang usa ka lugar nga mo ang inaadtuan, Mark Dave Panjang yun among makuha lang ko. Shoutout BSED Education year, third year na, pinaka-bachelor of major in science na siya guys. Basta, shoutout Mark Dave Panjang, pinaka-bright na student sa St. Mary at Bansalan Davao del Sur. So, wala tayo buhaton doon, ikaw bahala diya. Signing off.